Zeltang chen khat tihhlum tura koordinan chung thu arel sakte thusawi hnuhnung ber chu amakin asia thiam har thu an soi fo china a chenin an hlau lutu ka wangin le thi an la in pe lo lutu ka wangin thu pa ngai po soi lei theilo khopin an awin an chapa an khur zoi soi china a chen ve thung chu an thil ti swalte anin chhir du mi alawa an thi ni thleng poa chongkam duk dak lo chhak chuak hnuhnung soi tir poa lulul la chwa ngar an omlain a chen chuan thu om jenei lo homoi mai an soi ve thunga chuti rwalin chen kha chu an thil tia anin chhir thu te soin an chong chaina sa theile a thu chatak tak te pon soi chuak china ni an ti fawa tun chum chu chutiang lampang deuh chu in ngai thla ka tan karon bot seile a criminal ho hnuhnung electric chair ani emo tihhlum ani emo khailum engpo lo ni se an thil ti te awanga courtin shemna apek thituran chung thurel sakhaute an thi ni alo thena an hun mandan toy fel takin le an hnuhnung te karon soidon ani a chen hi chuan thu om jenei lutuk lawa hanti la ngai to zui neu thei turang chi te an soi line a chenin thu chatak tak te po an soi ve bokani electric chair manga tihhlum mai mabak tet bandi tan chuan January somni pali komsang khat zakwa somriat pakwa chu khovela hun aman to bernani ni a chumi shereng chung chuan arilu shom takle to tak lau thong tak chung si chuan hun amang reng chin atana azan hnuhnung ber January somni pathum komsang khat zakwa somriat pakozan phei kha chuan trap chungin at chongchai tlaiwar chak ti in duty te chuan a hnuan soi sakleni a hupur le thleng theilo se ati ngoi ni alo thlena athi na tur lampan puyani hnuwa electric cheran chut feltir hnuwa chuan superintendent Tom Barton chuan tedi chu bia in hnuhnung soidu anei le nei lawa zota te chuan Jim Fred ka manga ina hi ka chung tile ka chan te tan ka hlane ti ina chang ani chu Ted Bundy an he khovela chwa san ma a athu soi hnuhnung ber ani tani Jim ati chu ama lawyer Jim Coleman ni in Fred ati zokhi chu Fred Lawrence ani a pastor ani boka athi ma a tlaya sel chunga chongtrai puitu ani nge ni Ted Bundy hi aming pum chu Theodore Robert Bundy ni in serial killer lar takania komsang khat zakwa somsari palia chang komsang khat zakwa somsari pako chung khan meche som thum chuang nun na lak sak mana minun na alak sak to zong za thi shia chian sak the ni chi alo ma se an chui chian the china chuan mi za ai tam chu a that to ni serial rapist le killer lar le ming thang tak it filma Pennywise character inspired to angan soi hial chin John Wayne Gacy chu komsang khat zakwa somkwa pali mai ni somzan lai thlen ma shetin chiu hlumania ani hi chu milulul le swal tak rap thak tak ple athi ni thleng poa thil ti swal to tia wanga in sirna nei du mi alo rilulam chian lo na nei le azel tan puite me upoina anti boy ngam lo mishing ania athun nung ber chu kiss my ass yani John Gacy hi atela chuan fapafel le thuai thei takania mase apa zurui swalin kuthak achina wangin le apa tilama anlei chin nai de uhlek ami pat puin rol thar mai ani laya sex aman pui nuwa changa azidang lam le in thak dang lam chhochan anga soinia rapist anga shiadlar masak zok ni in mi panau panga khwai khem china komsang kha zakwa somsari pani borvel khan mi pa somthum pathum zet apong swala annun na alak sak bokani ome tichuan komsang kha zakwa somsari pariat khan man ani tangengi a John Gacy hi killer clown tia shiadlar le soi chin ania achan chu no panglom zong tur angin clown suit in belin mel ache danglam chin boka chu wangin it film mi Pennywise angvel khani anti chin ani terrorist anga pu Timothy McVeigh po kumsang ni pakhat juni som pakhata chiuhlum tura achung thurel sakani a mase chu thu chuan athi hlau thong e lova ati jam e lobok athi don thleng po ini dangang thawin pangai takin om theya thunung soi tura anti poina ngoi thlet ringa masele khaziak thunung angdawin alo nu chia British poet William Marnes poem pakhatami thulak chwani in kachan vole katharau chunga captain kani ti chu Timothy McVeigh thunung ber ale khanu chia anitani Timothy hi chu Oklahoma City bomber tia sha larde uber khani a
kumsang khat zakwa somkwa pangai April ni som pakwa Oklahoma City Federal Building pakhata bompuak awanga puitling za somli pakwa le nopang som pakwa te thi phana muna bomkam tu anga puwa mankha ani bokani tual tha wanga man ani nuwa kumsang ni pani October tha Florida tihhlum tura chungthu rel saktak Eileen Warnos eroin midang te anglo takin a thi dona thu asoi konfi khop maya an soidan pheichuan a lo sawani anti kathil soidu zong chu lungte te nen kan leng hawanga Juni ruka iswan en zalen nani ang main karon kirle ang movie ang daw hian along lian tak mangin karon kirle dona ni ti chu Eileen an tihhlum ma a athu soi hnung ber ani Eileen Warnos hi Michigana piangin mei chinau pangmai ani ilai na chungti ngein ama chawin an kalsana chuti ilai chuan tlerol po ani lava alani lava hun harsa le khir tak apal tlang hnuwa tlerol nun amang chhauchan chia tin man in zuarin suma hailul ve china poisa anei lo phei chuan mi poisa te ruk sak mai chin bokani ti chuan a upa chhautel tela poisak anei lo tel boka kumsang khat zakwa somrial pakwa achanga kumsang khat zakwa somko in kar lek chung lek khan Eileen chuan mi paparuk lai an poisa ruk sak nuwa aka phluma ma se korta chuan mani in ve na mani in chan na ti in soya chung mi pa te chuan ama chu pong swalan tuma tha an tumani ti na in soi ve thunga ma se in soi fi azawlawani chunga thil ti tia wang chuan kumsang khat zakwa somko pakhata police jan zong chhakin mana thitura chung thu rel sak ani zui bok Press meet chuan Eileen Warnos chu first female American serial killer ti inchanchin bulama an chwa zui chuai bokani thitura achung thurel sakani tir chuan adu lo hle a hlau hle boka a attorney te a basic boka an the ang ti turin anor lui chen chin boka masia nuwa aril ru thlak thutin attorney te chu bana engkim achunga thleng tur te chu thleng fat se a thi ni tur chu thleng wat fat se adu ta zo kani a thi ni thlengin a thil ti to ate chuan a in chhir thu a soi lo bok kumsang khat zakwa somsari pasari January som pasaria uta jela ka hlum tura chungthon rel saktak twal that to Gary Gilmore po thina ma chondon me chuan azam che khop maya ama an ka hlum na mun tur pan puini lai khat chuan iti cheila atia masia thi hun ha thlendona silaya tin ron ani me chuan a hlau thong le sinyang chu pathianin ompui chero se ti ina ma le mai ne mai thla boka chu athu soi to per ni tani Gary Gilmore hi uta motel manager pakhat atha awangin man ani a motel manager atha ani ma chia hian gas station a thok pakhat nun na lo lak sak boka ma se chuwa thil ti zok chu tu man an shat prelim lova motel manager atha awanga man ani hnu daya aswala in puan na ama hian soi chwakin mi bara khai hleni Gary Gilmore hian a thi ma in zela tan live vaccine a thi nuwa taksa peng shang te chu amamo apiang ten an don theina an ti in a donate a thi achanga ani ni nuwa a cornea chu mit mutuam tu rang cha tak mai hiania a cornea chu mi pani in an dong ngal bokani